نام بدري يلا عشان بكره ورانا شغل. صحيت من بدري. لا انا اصلا نايم، والله نايم اهو. شوف خلصانه والله خلصانه. مين خلصانه دي يالا؟ تكلم بنات ولا ايه؟ تكلم بنات من غير يا للادب يا للحي. لا ما تخافش، اي حوار واخدك معايا وش على طول، واخدك وش معايا. حلوة كده تعدل. يلا نام عشان ورانا شغل بكره، انا عليا قلت لك. فنطك وفهمتك بس خلصانه بضربة خرزان. اسمع مني الجديد. بتبطم بتقول ايه؟ نعم يا بابا. والله ده يا شبه امك. ولا يا وليه؟ ولا لا هو شبه امه ليه؟ تكداي وانت شبه ابوك. ولا يا وليه؟ اللي سمعته. اللي سمعته انت نهاركم مش معدي عادي. انتوا نهاركم مش معدي النهارده. انت ايه شفت حاجه عيده كده؟ لا مفيش حاجه عيده يا بابا، مفيش حاجه عيده. ايوه ما صدقت، انت معاك حق. تمام. هو انا بقيت بهلوس ولا ايه؟ مين اللي بيرد؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا بدايه المتاب. يا جدعان اقفلوا بقى يا جدعان، انا عايز انام. ده انا هدوس على امك لو ما قفلتش. اقفل يلا. لسه قايل اهو، لسه بقول له هقفل وعايز انام. بتكلم بنات من غيري. انت نار امك مش معاك. طرت بس. الله اكبر. يا جدعان حرام عليك. حرام عليك يا جدعان. حرام عليك يا جدعان. الساعة كام؟ الساعة 5. فاهم؟ لا ده انا انام بقى. يلا يلا يلا. ايوه ايوه ايوه. بابا يا الساعة كام؟ الساعة دلوقتي 9:30. يلا قوم. حاضر يا بابا. ايوه حاضر يا حبيبي. ايوه بضهري يلا. اول واحده. ايه الساعة كام يا جدعان؟ بص كده. نبص كده بس. الساعة 5:30.